mina engikhole mfethu yabo indaba indlala into yayingibangisa umgebengu bekuyindlala 1970 bangiqoshe badilize efemini qala ke manje la emashop angithi manje angisebenzi yimi nalolu emqo sesiyakhuthuza manje abogogo siyakhuthuza sifundisa ibig pocket manje siyakhuthuza manje abogogo makhehla la uthenga la emashop siyawakhuthuza manje sifundisa ibig pocket amolo isikhatshana ijensi lento lezosishayisa ngalabantu laba yabona uzosibulalisa athini esithile siye town ke manje etown eJimmiston hayi mele ukufika eJimmiston hayi maskini 1 day 2 days asingene nengamlini athi aqala manje kulabo gogo bengamlana ngasemabhonini ngale nkati ke siyafaka i2 fingers ngabo ma 4 5 sashaya i2 fingers sashaya i2 fingers ngapha siyalipta manje yabona alokhu seyipromote crime lokhu yakhuphuka manje crime yethu ukulifta ukwenzani ukulifta thatha impahla ngithi abantu kuyathengiswa emashop kuyathengiswa ne siyathatha siyaminqa siyathatha siyaminqa siyaphuma yabona oyi1 ke umuntu obhekela ipili ubhekela abathi ipili yabona oyi1 i2 iminqile mara sochera yabo aloku yaqhubeka 1971 sabanjwa nibanjwa aphi manje etown benenzani ukuminqa yabo awusibanjwe sithi ukutrayela eblue sky khona ijele bebalibiza iblue sky ijele laqala lakudala ke leli ngapha Israel hayi nakhona phakathi lapha eblue sky manje ne fourth floor one side mesingena ne sithi hayi silale ehlathini sihlale ehlathini akunambhedo silala phansi nengubo ezigrey thatha tutu nengubo ezigrey kuyalalo ama-toilet bekangekho bekwamabhaketi uqhama la ukaka la bhekile yebo hayi man ekuseni laba ababuye court ne ebaqala ke manje sebafuna amatanyula kithi manje angizintwana hayi lento le madoda hayi sasizwana yabona hayi so manje bathini bangabe bazongicela inyawo hayi angithi manje ne ukuphigwayi okay mhlawumbe ungene nokudlanyana bamba yabona makaqetha intwana angithi uyala nami kumele lapho uvume ungavumi yabona hawo wena sola nawe kanjani manje angithi usuke lwasipha lezi zinto yabona hayi man yabo athi uzama ukusigwajisa thola ukuthi namanye amaphoyisa ke ne ayehlenyuka akatholi chance ukusigwajisa and asiyalile ukwenza nododi lo wabona right ke ne 70 ngaphandle 71 saspina siboshwe hayi trial ne right ke ne kube discharge siphume zithi airport kwenzakalani airport yabona le ingam lezi ezehle endizini ne nokuhlika phetha amajori sakho imali lesifika sibabambe maskini sayenzeka i2 kayi3 lonto yabona sibabambe yabona boshwe bathola kanjani egate gate 4 bimba boshwe yo angithumela futhi eBoardbank kanti manje case yami sengihamba iCaptain Park ngiterela le Boardbank hayi Captain Park Boardbank ingwebe shanga 18 years qale manje kushaya umthetho strong 1974 5 shaya umthetho strong ke manje ne yabona awushuthi la ngihamba khona ngisawubamba umshini nokhula ngithi kuba khona mina ke program ngimphungitshela manga amajele amakhulu la eSouth Africa ngihambile strong hayi idonze manje yabona esikhathini samanje ne la emajele ne ayikho ikampe ngadli ama-26 abiza intwana izikolo kanti ngapha bazidla yabona ama-big 5 babiza intwana ama-Moscow kanti bazidla ngapha yabona thina ama-28 vele ashayelwe ngumuntu omncane ama-28 aphela umuntu omncane yabona ukuthi aphela kanjani umuntu omncane kusho ukuthi kusase rap kwamanje ne
abanandaba nomuntu omncane baqondisa inombolo bahlanganisa inombolo angithi uyabona right inombolo masehlangene thola ukuthi yonke into manje se-right ne baduduza ngey'ntwana yayibona baduduza ngey'ntwana ukuthi iminyaka ihambe yayibona and iy'ntwana lezi kanjani kunokuthi mefuna ukujone ku-28 ne nale bhekeri hamba ushalaphi intwana esabe manje lana yavuma sinika yonke sinika yonke into eyifunayo isigwebo sayo siyahamba iphuma inetikiti eliklini yobona abazali bayo ayingeni ekhulukudu abantu abangena ekhulukudu abantu abafana nathi yabona amasoja kunamasoja nabantu abancane sawulahlelwa elokopo kanti sifika nintambama basifake eholweni kanti ama-26 wodwa la yabona abaqeda ukukhiya bathi new one toilet hayi bathe siyasayina osh abafuni kwazi baseshe basikhuthuza yabona thathelwa namagwayi lama-26 lawo bakhuthuza i-28 idraft yonke bayiseshe abafuni kwazi meqeda sebathathile nezinto abathathako bona yabona right-ke ne basadlalela ulalwa kanje yabona abanye abantu babheka le abanye babheka la silala kanje and kule draft sebathathe ney'ntwana bazibona iy'ntwana ezinhle ezemanzi sebathathile hayi kanti si-apile singama-23 la yabo hayi from lapho-ke ne siyabo sibhoboze ney'ngubo kanje lokhu siyabahoba hayi siyabona badlala iy'ntwana ebusuku ngabo-1 past 12 lokhu badlala into babhekile ngapha-ke ne kakalama okapi sithi lokhu siyasula-ke lamasimbanyana wethu lokhu siyawasula-ke hayi silokhu babhekile khona ubuthongo mfowethu sithi sebalele fika kanje siyanyonyoba ayibadle kakhulu letanyula manje sebadakiwe balele mfowethu asastrong asastrong kanti uzophi 26 eli-1 laba abanye ne balimala bakhale i-alarm lokopte yabo siyashaya lapho siyagwaza ama-26 lawo from lapho-ke ne bafaka i-tickets qwa siyathathwa-ke abathathwako yabo sesihambe i-runback case yakhona siyitole yabo phela abanye-ke futhi ne bama-26 abazwani ninto ekudoma yabona babuye baconfess abanye lamaphoyisini siyayitola ikhisi batite mpho yenze ngaphandle so manje lezi zama-23 zona ama-Air-Force 3 ama-Air-Force 3 ne kusho ukuthi labo-ke ne abantu abasukela esikhaleni nabo abanamhlaba na mhlaba abo ngaphandle abantu abasukela esikhaleni akusiya ama-half total wama-26 hayi ama-26 ahamba ne-27 ehamba nathi idabuka lakithi 27 oh that's why ke mose ama-23 ama-Air-Force 3 ahlale askima ama-big 5 uyazelaphi le ndaba injalo ngatonakala mhlaba injalo umtete yawo-1 abanye balola imese lezi iphumu abanye badla amatanyula and mina-ke mzala angifuni ukutshela manga kube bengidla amatanyula ngiyi-28 ne kuba ngiphila ispirit kuba ngiphila wena uzothini uhlala nami la elokishini yabona manje unami manje asikho ejele inhliziyo yakho yobanjani mongibheka ngapha bengihamba nobhuti wakho ngapha bengihamba nobabakho ngeke kube mnandi uthi mongibheki nale Grootman bengibheka nale Grootman bengibetha yayibona eziningi zasespredi ngizilwele ejele intwana eziningi angifunanga ukuthi zidliwe abe ngizilwela mina-ke nebra ngifuna ukukhohlisa ngitole 2002 yabona ngibuya ku-9215 hambile amajele amaningi solo ngiphumile manje hayi zangisaphinde ngabuyela from 2002 yabo ngawuthi ngiphume nginamafayili webholo iticket zebholo
ne-deep kids sketch uyakwazi uku-acta nje mina mfethu amasimba akutu-actor blind kabi ngazo-actor blind kabi strong manje wathola ukuthi manje ayikho into engipromotake lokushini ngapha utshwala amanye buhlalele manje abona ngithi yabo njengoba ngina-75 yabona nawe nje mengakuthatha ngithi asike siye mhlambe sine-200 300 ne ngithi asike singene bonisa amathabeni aserious uthi mesingene madala yabona nami ngishaya zami izinto-ke inanasi ngibuye ngithenga uthiwa ngihlalela uzobona one izohlala la shagroup bese yajaya bobona ngobuningi bashaya la baqhazeka nale TJ yawo le yaqhazeka nayo yabona manje kube ngiselokishini njengoba kuyisatari ngi-entertain abantu sengiziphilela kanjalo ngapha ngizirholela umndende yabona phela sengiziphilela kanjalo bese ngiyagembula powerball mchina phela ngiziphilela kanjalo yabona njengamanje njengasemashop kunje ziyaduma strong 24 hours or kaJohn ziyaduma strong 24 hours singene bavulela mina indlela uzobona ukuthi bayenzani the rest moti he bona ukuthi umntwana ona 35 years madala hlala phansi shaya inanathi egolden neblack ngishaya uthi kanti lekhehla linje yebo uzochazeke ngini ngaleso sikhathi ne ngini ngaleso sikhathi banokuyenza lento mhlawumbe celebrate le yamanje or khona o celebrate iminyaka yabona uyangilanda uyabona bayojabula the rest athi lela khehlo ligobuza wo sozabatshela ke